Francis Ekitui loda ya ita peta kereno Aingito ko Bukedia Secondary School. Nesidada itijinare be kisilalu akona luka Aingito keside chama kitora pesu kereno de jaskeda koikes. Are bonade no de tanakete a bomuna soma keche papula. Jake da idue lupesu iwangon we daktosi due utasi soma Aingito Center lo Bukedia SS. Kere kotiria muno saido Erika Aingito edoluno. To apesu no apoto Eboikinos to Aingito no dakito sidue ko somoro lo Bukedia. Kesida koto Aingito na jasi keda mun koto mana papula iki. Bole bonal no Edumu apesa koida. Mami se kota da tukida kila balema. Oda kanisike ko projection chama kitafungana. No apesu ni to sacrifice. They should not lose hope. Carrying a baby does not mean it's the end of their life and the end of everything. Having a child, it's also something good and it's a gift from God. Ido ko Bukedia Senior Secondary School, Simon Ulo Apole Somero, ngeside balabe. Idue akwata unia kaisala ni yare nisi Eboikinos Aingito. Konyi dope bone mame yoto mamu makere. Kwa Bukedia SSane, mame ibore ni itukuria nikidete show. Nara inapa kena kwa, inapa kene due, mame yene deka. Bukedia kwa district, neside iti generalo ya ite nuka ICCA. Steven Okurutebe, aina peta kere nuka Aingito ko district. Neside pote losto sejo, anatere district kere. Wadi kauni dwe ilukuminiare kada takanyangon. Do mwadi approach government kada private kada community schools da. Kwa district apotadao to Ecospelu no inoi government schools apotadao ta anyi ni jukaini kesikapun otoma paki age una ingite joko no akota ngalimana uri akode jakere ko pana ba joketi na na kino kiduene pe Eboikinos te Aingito apa ichetu ngachocho do kesi aito nyono to mosomero ari sap arukuchono kini kidi grupu ngaro koko kutonga limokina uriaka de mamilwa na rosi otoma parashanu kwana na washanu. Ido kwapa oria nada polo apornoki amojonga nyaiti magadalen nada arena idari koko akoke inda ja soma papula okinga zide kada kindino doi chora pesu kada omisho nuka polo Are de dinga ko mami sama akin subala ni ko dinga sana o sioma o poti tamta tugani sioma Kalolo na Aingito ana iduelu da pote along do koto Aingito kesidi netro sa umisho. Exam was nice. And advise my colleagues that be courage, never lose hope. Everything shall be well. Aingito chono atanta miti chorene kana chana ayata isabika isagogu mtete mtu bikere Pola mampula tono narai ibornu pa ayauto mo piche bongoni kitos kanu pisha geti mwalimu no ka Aingito ile muni soma iso mambo ya gelara Mongke sale maramun egwete confidence mara utakiare Bukedia nesilo lokarulo wadi kaunedo ene peta ilukuminiara kwa takanyango ko somero ilu apuga ni kanyare kedalu ebueto opone keche bonito mona unilude jasino district and David Wright Opus TV East ko Bukedia district.